Kabitene selevu welira yeah, edutainment Simon Music Bullet Production East Boy Bandits Bayama tia konyofune Kavite kuloma kumawohole Asade wa muna kwese kolate kufune Azima kuloma kumawohole Bayama tia konyofune Kavite kuloma kumawohole Asade wa muna kwese kolate kufune Azima kuloma kumawohole Emu magabase kalabana 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 kunadia hone hana hebate Ne hadulira kunafuna Asade wa muna kuyae Anganguma yamba owe Sindi muganga Toba bambihiye ho mubanka I should struggle harder, high and better to have what to eat at home. Together, mommy, homies and daddy, and every personality was in benda. Bayama tia konyofune. Kavite kuloma kumawohole Asade wa muna kwese kolate kufune. Azima kuloma kumawohole Bayama tia konyofune. Kavite kuloma kumawohole Asade wa muna kwese kolate kufune. Azima kuloma kumawohole Shawana sega omulya bitepuna hwengani hakonyo nafune shindya na bana Sindi muyudaya ndimulya lobana yenga lwakuba ebisuza sibisana Ye ese puno kweta hulira batuze baja hungira batandika okukwanula Chiwoneha sibenda huwona bawatanya basinga benda bawonefe wesi ni hufenjala Embere tuchanga shasoka abandi bateba abandi yaba defendinga Emirimo nga sijiwoneha chevo wonamba hagite bigambo naja natula Bayama tia konyofune. Kavite kuloma kumawohole Asade wa muna kwese kolate kufune. Azima kuloma kumawohole Bayama tia konyofune. Kavite kuloma kumawohole Asade wa muna kwese kolate kufune. Azima kuloma kumawohole Kabitene selevu welira yeah, edutainment I should struggle harder, high and better to have what to eat at home. Embere tuchanga shasoka abandi bateba abandi yaba defendinga Emirimo nga sijiwoneha chevo wonamba hagite bigambo naja natunda